米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。哈布伦努卡瓦斯古拉绕伊达，上帝赦免我们的罪。伊乌利斯杜鲁布罗杜萨阿兹方萨卡利玛阿杜谢尔刷萨。伊蒂亚伊padalah kalen ako ko raraw I tiswanan. Sa ay to pisimer kako to raraw ako. Pahapinang hando ako itapang ko purong no raraw ako. Saka habulan iso ko raraw ako saan. 诗篇32篇第5节说：于是我向你承认我的罪，我不隐瞒自己的过犯，我决意向你陈明一切，你就赦免我所有的罪。Salikakao, umisafalohay ko kawas to urip no tamlaw. Saka, uya mi patalkalay to raraw no tireng ikaayaw no kawas at tamlaw I. Zay katsa, pakatinako jingla to nika taramaan at nika katlufah no mikumi no kawas, ami hapur to raraw ningta. Ta umalumatay kuya tamlaw saan ko suar I sakatsay a tusier。上帝更新人的生命，因此愿意在主的面前承认自己过犯的人，必定会经历上帝借着奇妙与丰盛的恩典来赦免他的罪。而第1节说，这样的人是蒙福的。Mi dolan kita， 我们同心祷告。Tabangaw, nanay sa ay kumisimatay kako to raraw no tireng I kaayaw no miso. Umifuhatay kako to falujo amilayap to bihapur iso to raraw no mako. Ta pakatinako kako to nika talamaan no ulah no miso ato pakaini I katlufahay a siniatan no miso a masafaloh ko urip no mako. 主啊，期盼我在你的面前不隐藏自己的罪，而是愿意敞开心门，领受你对我的饶恕，使我经历到你的慈爱，并且借着你的丰盛恩典，使我有更新的生命。Pakani I tatamaan ang anganutabang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你。平安。